Okurijira har RDC Monica Karungi ba ceeyamaani b'entebe zo kubanza binjo mu district ya Kyegegwa nibakorengana n'abashuma kwijorra amatungo genyi bano nabwanyuma babagana magoba embuzi ente emputu obwaranogera bwijura yeta executive chawe. Yes. Hona nabwo RDC nagira ngo hariho ba ceeyamaani b'entebe ezo kubanza abarukuha abantu amabara go kwijorra amatungo ku rugo mu district ezindi kandi ekya kyesero kurenzya emigorra. We have no powers tumwina busobozi okuha abantu permits zo kutwara ente. Veterinary officer nuwe nahandika movement permit ekutwara ente kuruga mu district emu rundi kugenda mu district endi. Noshaka kwa kwata Obushuma kutera polisi kuri hii mutitwina ntambura kandi tumanyamo kwa kwasa piki ushanga n'umushuma yaturuga mu ngaro nango tubanza twaronda sete zo kugura amafuta ga piki barakwata. Ba ceeyamaani nabo barukwehozaho borekere bemwe ahabera kubateganisa twataba tubatwara tubata polisi ngo bababondi batoroka kwabura bagaka bayiba. Sente zitubere sente mu byaro isitana ko turi bache pasoni no genda okwata Obushuma omwisano wa district yamara kwika ushanga yakutanga n'umuka twine kizibu cy'abagaiga mu cyaro Abagaiga yego omugaiga na leto mukozi we yonga yice ya person LC1 no twaro bujunanizibwa na kateba ngeri ugambiri nimuyikiro umuntu ogwakubayizire gukora hakyara no gamba wewe dukwataho nke barwa horugire zira. Ebe n'ebindi bigambirwa obu RDC abire nakwasa abakuru b'entebe zo kubanza hamwe n'eza kabiri obugari obuhirweyo okuruga mu gavumenti. Amakuru gashakwa Philip Murangiro muri Kyegegwa.